Sa oai lele ka ko ke ngaluya aka ke me ko fa mo ye e ele super pin ne mo le mo ko pa mal mele mo ki kilo ke mi fa mo ye e me ko le mai because we were so confident. That's e o su mo ma ko ko wa ese le me ko le mai ka ese me ko le mai so e ele me o mo ko overlooking pe mo ke expecting nga fai ko pulang al mele because I kilo in manifesting there is no other preparation mo yang mo la ko makaka success sin sa o mo ka lele mo ka pengal ko ignore ka ngam if I ka leadership I le campaign leadership o mai pulang ma kilo for members candidates from okay from sa kalaw what the majority o kaka experience makakwenga ng len malo makaka ayel ko mayo le chapipi there's no doubt alewo pule mai le pulang ale yai so makokol kong ngisi me ka makikiro yai vas fo ngisi awala